Ia laju aqua yang mana tajuk laginya macam tapi kenapa je bang tak kontrak 62 juta ada lamuro tarik gelam toja ublang betul yo ke hai je bang piatan donya ada truk rombongan linto baru untuk ke kanan macam untuk tak pegah gu turbang wate tumapa punya kaino gu pegang gonyan untuk ino tadang je bang oh te tumapa karena tak pegahnya masalah di Rempang pemucih didapat tuan apa betul ya banyak tapi ia ngopila elom macam cukup tak sayang nyo je geman hana anjir le je boy tu bang karena bahwi tu bang kana anu mutabah wae sedara nyang ke kibang cara tapi kerino wae tu bang kacok payung rijang nyo tak ikat ino le tiga supaya urungnya bet tung wae tu bang munan ke macam sang laga lom cara laju diterpa oleh karenanya wahai orang kan ayo hanaban nyo urung Tuhan Yo kani budak nyo boleh rimong wae cumpang nyo cukup gerantang lom wae sedara no bina urang tino mandum gu puterbang kadang gu pulayang kedeh uang kata nyo kaguta ale bapa ayah cuba ulun tuan nyogonyan orakan katunang masalah corona kalau vaksin digonyan orakan nyoka kuat badan imun katuga betul belum nagu pajo nyo ubat alami ujubang takalon gonyan konur meh lagoina walaupun hana igo hai ujubang kedapi kurang sang urang katuga walaupun lagi nyo tak digonyan on kurunung pagi ujubang pajo hurigra betul yang pajo on kurunung kan tu macam yang kamera nuk rata blang tinong duja yang kerja kita nyo penting hanaban munyo on kaya tatran yang hana payah olahraga yang lagi nyan di tino kamu di Gempang macam-macam ramuan kali dia yang wate semangat di gerantang wate malam mutamah juga munyo bapak ya cukon kan kalan macam robak bineh rumah goknyan gupula halia dalam di kampung rumah bermacam ragam nyo lagi nyo pihrakan je ke ubat benawa dalam di jepat bineh rumah dilikut nabak jerenang yang boh jihnya pih cukup got tenaga dacok lagi boh awe ngam boh jerenang di pajuh ke malam ditanya tak tega walaupun katuha cucok ka 68 tapi rakam lagi anak muda tapi nya tak pajuh laweknya cik mito tiap-tiap jam pandai cuman cik lemik lagoina nya yang penting bukain tetran wahai orakan on kaya rimah